Oh, pulal tuma Mizoram Chief Minister in USA mizo te zukman puya tu soi inom tak mai an ngai thladon ni Katisen zompui unaw du taktu munfrang franga mani inseng sava mizode mang tura local zong song te keile kachung tele zoram mipui mingin chibai kabu kachu. I would like to express my special thanks to Mr. and Mrs. Vivek Chowdhury, First Secretary of the Indian Embassy here. Please give my regards to Vinay Quatra, our ambassador here. Kumsang nile som akhan kan Chief Minister zom tak pulal than hol atenu pain mizode hi an lo man pui to chuwa. Kumsang nile som ni khan mizode ya khwal lianatan minron som to kha ania. COVID-19 awangin local arem talovani. Amarotsu September ni sari sang nile som ni sana LPS stadio tangin online in lim takin kan lo mang ho to ani kha. Hei tu na amun nge ya kan mang ho thei ta hi alomom tak zet ani. In milodon sondan te hi kan phulova kan lom tak meu ani. Khovel puma zo fa ten in unaw nale in pum khan na nget zok kan lo nei thena tur thin lung puchingin he de hi i mangang u in lama na tam tak awma wangin kan chamri mandon lova Chin community USA in Chin New Year festival a hual liana ta na min som na po kan ron nang man talova October tha Chin community of Indianapolis in Chin Cultural Day celebration a hual liana ta na min som na po katilotling don thei don lova in mi som na te hi zaom tile chungin in riat thiam na kangen tak meu ani India Sarkar Ministry of External Affairs riat puin kan lo zinani kan program en kim hi Ministry of External Affairs in min riat pui vek dona atul chuan Consul General te point min troi om zel dona waina po kan riat angin kan First Secretary te nu pain min non troi oma tuna External Affairs Ministry kan Minister ni mek hi kabatsmet ani boka maniloka aizola kanina lanste kan eitlanga sutiang chu ani awangin kan thiltiang kim hi min riat pui angaya tunlai hian abik takin Manipur te buaya Bangladesh abuai tharlea Myanmar ram abuai na sa emema chuta chuan khang zong song low and call tu kan ni awangin India Sarkar puin angai ven lea mimal tak puin mo phorna rip tak ka kowa hian nga ania chuwang chuan mimal angte pol mal angte a in bu fal te kha arem don lova film khur tak chungin engkim kan tia kan local na te po min lo mo te puin du ti country amaro chu sarkar lamin min lo bo soma min lo dong songa kan thlen na tur security le engkim po Ministry of External Affairs riat puina veka thil ruam man angai ni ti kha kan soi duwa chuwang chuan duangin in mu na le khatiang te om theidon lowama ro chu kan hun mi puyanga kan man tlan na hi rem changa atam theyang ber kan lak angai don ani ten Washington US Trade and Development Agency tenen project poimo taksoi tur kan nei boka kan hun hi program poimo kha vek awangin hoi khoton na hun po kan nei don lo ani enak tu ka hian official programin kan khat so dona chuwangin mi malemo pol malemo ko fran emo amal puala asranga choi le in komarem chang don lova Maryland le Indianapolis meeting na muna mi zong zong lo tol vectorin kan som chewa som big tu ma kan nei lova kan zawai tan local kan ni meeting na muna thu soite zona te kim zalen tak le zau takin kan nei don nia
kan Bible a chuan tir ko ti thil ti bung som pasari chang som ni paruka new version angin kan chiaranga leichung mun tinom turin thatu pakhat atangin namtin adina antan hun bi te thlia saka anom na tur ri te po akham saka ti kan muwa kaini ho he tu tenge kan ya thatu pakhat atanga khwanun nama adin kan ni vem ti chu voina kan thupui bertur ani don ani katu soi hi mizo trong le English in a copy nakinan laron sem anga angai nom don lova amaro chu kaini aya facility nei thazok le thang thar mi thiam zok te so chua chu dua linglo tak chunga ron in buat sai kania research paper ang deuh lek ania wangin angai nom bak don lova maro chu poimo don ani pakhan na chuan lusai mizo ti hi kan khel masapot don ani lusai ti hi kan pian pui nam ming generic name ani lova namdangin min ko nani lusai ti chu lusei atanga lak ni na langa ma se lusei chu mizo nam peng tam tak zinga pakhat ve mai ania min huap zolo chiar pui ma saber sang kha zakua pakhata khan mizorama mizo in ti tu ma an la omlo mani chibing ming lusei maral te pai te poi te maral le adang te ti vekin kan lain ziak lunt ani chiar pui ma saber census ma sabera mizorama mizo pakhat ma kanomlo ka kha lo chin cheila sang kha zakua somle le paruka political party ma saber mizo union allowing ta zo na thak peng sang ten kan zawa ya kan nam ming nomenclature tan mizo chu official man alonita chiar pui ma saber atanga kum som ruk ahan ral meu chuan sang kha zakua som ruk pakhat sensa sa chuan mizorma mizo inti za somriat le pariat point panga kan lom tani so the cop chuan kan zawai deuh thoin mizo ti nomenclature chu mizoram chunga mi te chuan kan lo pom ta amaro chu thil poi mo deuh mai chu mizo in ti zinga hian mizo nam abil tu ma kanom lo mani nam minga mizo ti mang tu ma kan om lo kan zawaya huap ming ani tok mai ni chu wangin lo in ti mizo bik te kan lo om pal theya he hian in pum khanna dal the ni ti po kan soidu ani adon le chuan ku ki le chin ti hi han soi kop leila kum zale somni pariat liam ta khan Chin Hills Regulation 1896 chuan heti hian alo rikota Chins include Lusais, Kukis, Burmans domiciled in the Chin Hills and are habitually resident in the Chin Hills, the Inn. Kumzale somni liamta Khan G.A. Grierson chuan heti hian alosia. The term Kuki is an Assamese or Bengali word applied to such hill tribes of Lusais, Rangkos, Thados, etc., who were residing within India. On the other hand, Chin is a Burmese word which is used to denote all various hill tribes living in country between Burma and the provinces of Assam and Bengal. The word Kuki and Chin are thus synonymous and are both primarily used for many of the hill tribes in general. Therefore, the word Kuki-Chin was coined and employed by early researchers. The in Tahian a reference kada zela G.A. Grierson, The Linguistic Society of India, Survey of India, 1904, Volume 3, Part 3, page 123, Calcutta Printing Press, 126. Ani kang kamitiam ten inon enzuidon nian. Kum som sari paruk liam to khan
Chin Hills Act 1948 chuan heti hian alo da ve a. Chins referred to the indigenous ethnic groups inhabiting the Chin Hills region in Western Burma. These groups include Chin, Kuki, Lai, Mara, Matu, Mizo, Zomi. The Act defined Chins as the various ethnic tribes residing in the Chin Hills district who share cultural, linguistic, and historical ties. Team. Kumsungale pangaliam ta khan Chin Affairs Minister chu Puza Shelian ania. Cabinet Minister ani. Ambassador to France, Holland, Spain, Egypt le Nepal te anibok. Sangkazakwasam saripanga Ambassador to Nepal ani lain Dictator General ni Win adulo wangin USA political asylum alani. Puza Shelian chuan heti hian alozia ka. Chin hi call in official an man ania. Nima sila an mani chuan he ming hi an mang ngai lo. Chin ti hi Chin ho thumala a om lo reng reng ani ti in. Reference Chin Dictionary and Grammar by M. Jordan, Paris, 1969. Kum Somthum Pasari Liamta Khan B.S. Carey chuan ti hian alosiak. These Chin tribes called Mizo in India led an uninhabited existence till the end of 19th century, when the British administrators undertook surveys and expeditions and demarcated boundaries 1935 for their administrative purposes, dividing the same people into Lusais within bracket Mizos and Chins in India and Burma respectively. The in. Reference B.S. Carey and H. Intact, The Chin Hills Volume 1, Inner Flap, 2nd Para, 1987. Chudichuan Heng Lusai, Kuki, Chin Titahi, Kan Pian Pui Naming generic name Aniloni. Namdangin min ko na mai aniti, kan chiang to me. Atira heng mingi kay mani poin kan pungay lova. Alo rey nuwa yan lungoy takin kan puta mainin alang. Trang taran lo piang zela kuki nan lo piang at chini nan lo piang a. Kan nam anitak takemo kan tia lungoy takin kan pomtani. Atira chuan kan niti po kan infriat lo. Kan nam ming niktak chu anilo ti ka ron finfia katumani. Tuna zo ti vetung. Kum sang khat za som rupani zet liamta edi zariat som rupania khan. Indo-Burman chanchin ziak tu Chinese historian Fan Cho Chuan kan pipu te chanchin ziana zo ti hi alo mang dai to. Kum sang khat le za le som ruk le patni liamta khan. Chinese historian Masadi Chuan Zhou Tin Min Lo record anichu. A reference to Chin Hills Linguistic Tour 1955 University Project by G.S. Lewis and Journal of Burma Research Society 47 June 1959 page 1. Kumzani somlile pakat liamta sang khajasari somriat Pathuma Khan Catholic Father Vincent Chuan Ale Kabua Zhou Ti in Aloda Vebok. Reference V. Sanger Manoi, A Description of the Burmese Empire, edited by Jardine, Rangoon, page 43. Kumzale Somthum Pathum Liam Tok Khan, Northern Chin Hills political officer, Rundal Chuan, Tihian Alozia Kani. Chin Ming Hi Alo Intran na Kashelo. Call trong ani karing, Chin ho poin om zian trebig lo. Zo aninti maya, pakat ay tama chuan, zo te aninti le mai, alo tibok ani. Reference F.M. Rundal, Manual of the Chin Dialect in the Northern Chin Hills, Rangoon, 1891.
kumza somthum liamta sang kazariat somkwa palia zorama missionary lo chuak masaber Reverend Zais Lorraine pubuanga kanti mai kha chu chuan dictionary siama zo ti hi lu sei tele anvela namdang te mingani alo ti bokani reference Zais Lorraine Dictionary of Lusai Language 1940 Calcutta Asiatic Society Aizol TRI 1982 page 560 kumza somnele pakwa liamta sa kazriya somkwa panga khan Chin Hills of Masaber BS Carey chuan Chin ho zong zong hua pa anin ko na chu zo ani alo tibok reference BS Carey and H.N. Tact A History of the People, Our Dealings with Them, Their Customs and Manners, and the Gazetteer of the Country, TRI Aizol 1976, page 23. Kumza somni liamta sang kazakua pali khan, India ram trongte zirchian tumabay masatu, Grierson chuan, Lusay ho le marlama chin ho tam takte ang bokin, Zahao ho poin zo aninti atibok. Hi Linguistic Survey of India, Volume 3, Part 3, page 109. How many? Kumzale sompani liamta sang kazakua sompania Khan Thomas H. Lewin Thang lian kanti mai kha. Kha sang kazaria somsari pakhat atranga somsari pania sap ho lo lian vai lian kanti mai kha. Kami truma Mizoram ron run truman ho tu pa khani a. Ti hian anin alo ziak ve bok. Heng ho tro bul chu zo ani alo ti ve mia bok ani. A fly on the wheel or how I helped to govern India ti khan ziak ani. Pu vum ko hau kha kum sang kazakwa somnga panga atranga sangkwa somsari panga inkara France, Cambodia, Indonesia, Australia le Hungary te Burma ambassador ania. Zo fa te singa ambassador ni masabirani. Hetiang hian alo ziak ani. Chin Hills Gazetteer zo bracket sunga Chin anti le kuki anti chu. Burma, East Pakistan, Bangladesh tuna chon nito le Assam ramazo na thak zong song te ming dik tak zo tiat thak ni sela chuan eng kim afel then to tu tin kan ambassador masaberin lo ziak bok ani pu vum ko hau Profile of Burma Frontier Mail Bandung 1963 page 297 akan katiang khan aziak ani suanin ni som pariat atanga som pakua mei sang kazakwa somriat pariat ta khan sampaya World First Zomi Conference a oma chuta chuan kan zawaya min huak tu ming atan kan nomenclature atan zo ti hi an pom ani heng record lui atang chuan zo ti hi kan zawai kan pian pui nam ming generic name chuni in alanga kan trong kama po zo tui thiang zo thlifim zo ar tui zo vok zo siam zo puan le adang te kan ti thin ani Mizoram UT alone tir khan motor number te po ZRM ZRE ZRZ ti vek ani thin ZPM hi Zoram People's Movement ti na ani a Mizoram People's Movement MPM anilo ZPM ani Mizoram nilovin Zoram ani zo laika lo chin sewala kan hruai tu ten kan party hruai tu ten kan Paul andin tir hian ma thlir thui tak nein Mizoram nilovin Zoram People's Party ti in a ming hi an lo sa a zomi te kan tia mizo te kan tia malamada kan oma nung lamada te kan oma kanin nial pha thina chuwangin history atanga han chui po hian kan nam ming dik tak le masaber chu zo ni mai hian alana wangin chu kan party minga po hian iputeng tin kan hruai tu ten an lo rel ani voina hian rotna kasiam ani haulova kaya mithiam zok facility nei thazok te chou chu ka tum mai ni
nomenclature hi in barlui impose chiani lova nakina chuan kan zawai kan pomtlan the nam ming min huap zo alo la pian ro chu ka be sei tlat ani kan ram lu chin kan del chin ram zaw zong hi Cornell AS rate chuan India Burma le Bangladesh a zo fa te del chin ram zaw zong chu hetiang hian alo record ani 21 degree to 24 degree north latitude le 92 degree to 94 degree east longitude in kar chu kan omna ani Zoroin UNO memorandum athelu nisom ni thanga sangkhazakwa songkwa panga khan zofa te delchin ramzaw zong chu square kilometer noi khat singli sanga le zaruk ani anti engzang kan ni chia hi kan chevela population statistic based tur mumal nei ahar ema wangin riat ahar sa nuai somnga te chu kan ni fim tura mi than ka chuan an soini ten kan chen ram reng a hian kan in kara namdang tu ma tlazep om lovin ram thleng in zomin voin ni thleng hian kan laom veka ei pathian mal som na kan don ania kum som chungin chanchin tha kan dong kim vek bok ani trong chung chang an soile lok ila zo nam zinga hian R group anoma R lamri group anoma Z group kanom boka R anei velwani ten mi pale me chaming to pa a le I da lo kanom bok ani sentence dina hian subject object le verb om zela linguistic te chuan heng pathum in don dan inang lo chu thla khat ani theilo an tiani zofa te tonga chuan object amasabera subject in asuya verb anunung bertrina ain dot dan a sequence to OSV object subject verb ani chu sub tonga chuan in dot dan chu SVO subject verb object ani dai thunga chu wang chuan sap ho te nei lian thla khat kan ni theimia lo ani chu tanga chui chuan ke ni ho hi thla khat kan ni ti kha tong atang poin nem nge alo ni le ta a ten common language kan ti po hi in barlui chi ani lova apianin alo la piang chuak maya kan pipu te hun laya thiam hla te lado te kanen chuan man lai chuan tong thupun kan mang thin ti a riat thei ome tin ZPM sarkar hian kan nam tro bul chui chuak kan in tiama chu kan lati man lova year of consolidation te kan puan me ka wangin amaro chu kan nam tro bul chui chuak tu tur din kan tum ani Chin Lusai Conference 1892 hi voina hian kan soilang du boka British in ti luina min of nu khan kumza som thum pani kalto ni som ni pakua January sangkazriat songkwa pani khan Fort William Calcutta kan nam kalzel dan tu relin Chin Lusai Conference anlo ne ya chuta tel te chu Lieutenant Governor of Assam Commander-in-Chief Madras Chief Commissioner of Assam, Chief Commissioner of Burma, Foreign Secretary, Military Secretary, Quartermaster General in India tenni. He conference a hian vai ho emo, call ho emonen, nam rang in anglo kan ya wangin, asranga rorel na pakat Commissioner of Assam nuaya minda vek antuma, ram pakat, rorel na pakat nuaya turin. Chumi an ti thei ma chuan in kalpona kong puite siam phot ni se tian rela ma se hei hi apuitling talova chu kan tuar ta a tuna hian India Burma le Bangladesh kan lo in tender zotari ani ti chuan zalen na kan sual dan hi an soile lok ka duwa zofa te singa zalen na sual tu mas saber chu Chin Hills atranga MP Pu Rangnol of Thantlang ani Lieutenant Colonel Sonkopawa Asoma ani hian
สู้เละหลังวาลเช่นขัดเตนสังขจกัวสมรุปปลียอีสปากีสถานเทรนนิ่งในอินสิไปสมทุมเทรนนิ่งอันจุกเนีย Provincial United Chin Government อันดินะ Prime Minister จวนตุนขบุมเบียเต Defense Minister Lieutenant Colonel สันขปาว Foreign Minister ฟรังโนลเตอันนี้เฮ้ยโซฟาเตน Independent กันปวนมักสักเบอร์อันนี้ส่วนขปาวเฮนากลนะซัมไรฟลินันมานะตุนขบุมฮี MNF เกมาอธิอันนี้จะมีหัวชวนมิโซรามา MNF เต้นสังขจกัวสมรุปปารุกา Independence ปวงเวลีอะสังขจกัวสมเรียดปารุกาอินเดียเนนอันนี้เริ่มเลยอะทริปุระสังขจกัวสมเรียดเลปฐุมาบิจอยกุมารฟรังโคลฮวินทริปุระ National Volunteer อันดินานิสอมปนิทาริยสังขจกัวสมเรียดปริยตาอินเดียเนนอินเริ่มนะอันเสียมานิสอมนิปฐุมอันนี้สมนิทัตุมสังกัดกัวสมเรียดปริยตาจีน National Front โลเปียงอินตัวทั้งอินจะเล่นนะอันสวลจุยะจะเล่นนะสวลตุโพลดังตุโพอันรอนอมโชตเซลอันนี้มณิปูร์ละมักเกนเอาเต UPF เล ZRF เลอดังเตอันอมโชเซลบกแห่ง Revolutionary Group กันที่เฮตั้มตักกันเนี่ยอินเดียนาโพลิสาถูกกระสอยในตัวรยันแห่งฮิลูซิลกระตุ้มอันนี้ติดส่วนขัดยังข้างกันนำเฮียนจะเล่นน่าโลสวลต่อทีน่ากันตอบในรถสุขังค่ะอันนี้วันนี้เฮียนสูขัดกัวกันนี่ที่อัธรินเฟนนลีละเขาเวลเชียตาริงตะกินอีพวงชัวกังอูแล้วเราทำทีนอินทอยทีนปุยเทียมในเทียมละในมิตรภูมิทีนเปียรัลกับดานทุมุนในทนทุอินังในลาลในทีนกูดมังทีนน้ำอินในหน้าไม่ชมันในโดกางอินสทีนลุงทุปทุมในไม่ลำซาทีนมิลุลทีนโลทอในอินล้อมทีนน้ำกันนี่กลุ่มสังกัดกัวสมเรียดปริยตา Zora Movement ขานอัตุมจู Zora Reunification within India อันนี้อ่ะวันนี้เฮียนอินเดียบาร์มาเลบังลาเทศอมโจฟาติส่งเฮียนอินเดียหน่วยโรเรลนับขันหน่วยอมใจกันเรลเวทยังเอ็มเล่ตุนไล่ geopolitics อินลุมเลดเมฆฮีงุนตะกันบีจวนมานะน้ำมันเสียมตัวขวานุขานมุนขตากันนมหูเทนตัวกงฮีมินหันสักโดนเอมอนิโออาทิตย์อันนี้เฮมิกงอาเฮียนมีมาลังพูนหมอคนนัเลียนตักกะกว่าไอ้งัดเมกอันนี้เอโซนะฮิมินชานหุนกะโลงหักเริงดอนอันนี้อาทักเดบะงามโลจิลงามโลจลาจิลนมาอารัวละสรการปฐุมตะกันโดไม่จวนกันสองมาตั้งจู่วากินวิชั่นนี้กันกัลตูรนี่ฟิล์มขุดตะกันกันกัลตูรนี่ไว้น่าจวน single administration within India จู่กันเรียกว่ากันดาพอดอ่างไงอภิอาลัมจะสวยแค่ระดับโลกจู่ที่อ่างจวน step by step in กันนำให้อักลังอ่ะนำเทมเตะจู่พอจู่ไล่ทุรัวโลเล่งาไล่เทรนเดอร์เล่งา ethnic group ทุมุนพอไล่กาบดุที่เส้นไล่ชัวดุแต่กันเนี่ยตัวไหนกันนี่เมกะอินเดียนาโพลิสก็ทุสอยเพจอันนาวิวโดนนี่ข้างซงซ่งอินปุ่มขัดเน็ตอีไทยเนตัวซงตัวโลกัลกันนี่ไว้ไหนเห็นเอ็มิโซเดย์มังตัวโลกัลที่กันนี่อะเอ็มิโซเดย์มังตัวรักโลกัลฉันเลี้ยนตักอเพนอมสุขาอินปุ่มขัดนะขานี่อะหาวง่ายกันหาวง่ายอาศิลง่ายกันศิลง่ะ international level อะที่พอเริ่มนะเลมวนนะจนปุยตัวชัตักตัวนายันกันในตัวเฮโตเป็นจุลัมปังจูกันละสวยเลตัวอัลลันดิโดนะ
với này rồi chuan khalam pang khát hui tak kan soi thei ri lovanga cái này gì ngã aya soi trul nam hun te po om mai theya eng po ni se cái ni helaya om te hi mizo de mang tu te hi ri ru zau tak puwa kan om angaya trong dang lam deu kan trong ni lo min na lo so ya mizo e mokatia alo ni lau ma pai te alo ni reng mai ti ang chi te heng trong kam te hi mang lo tu ra kan phim khur angai ma suwangin thei top kan suat la nga eng ti kai mo chuan tun lai khovel politic in lum let hanen hian enge moi chu apiang don ani achan chu kanuna Burma Bangladesh le Manipura chengten har satna antok ani mani loka Bangladesh ami ten han tok thar le a chung zong zong chuan tu tengen bel kan ti chuan Mizoram an bel ani tunai hian chu tiang displaced people and call make lai chu singli chuang eng lai point kan nei reng ani Prime Minister ka hrila Home Minister ka hrila Finance Minister ka hrila khang zong zong kan cho mangaya sikul ten kaldua yang kim kan ti sak angaya damdoi ten mamoni chumi konga chuan kan Prime Minister le kan Home Minister le Finance Minister te chunga lom thu ka soidua kan mamo kan thlente in hong takin minti sak zela poi safai angte akha saw nilo akai nang tein vaibel setam tak in seng sawin India Central Sarkar hian heng kanunaw ten kol na kian in nang ni point thei top inon chwa ti kan ria in sen so to na zong songa lom thu kan fil chuwa MSA point Chief Minister Relief Fund tranem tak inon tho to ni mi rang in inon tho to ni at least kan nei veka receipt pek vek chu po kan du bokani tun truma po yan in rilruain kau na sa ti kan ria zora makan har san net riin chimia tan chuan in rilru ngai to na te in lo senga midang te ta na luang chuak turin midang te tran pui tu ni turin rilru in seng me kan ni ti te kan ria thian kan thlamong ema kan lom tak meu ani ti chuan hetianga Mizoram kan han pan khom chur chur na atang te hian in then thei kan ni lo ti hi achiang maya abik takin Mizoram om te kan poimo te ema kan lo don suna kan lo kuang kwa thiam angaya ti chuan rural na pakhata min nuk lu zel don ani sarkar na kan lak tir khan Prime Minister le Home Minister in boundary fencing tiangai ti min hril ani kati lai khan khau takin India le Myanmar in kara border fencing ti tumna omani amaro chu India po hian ram zau zel adu ve thawa akhan Bharat vision anne ni akhan Bharat chu greater motherland ani Indo na ompon ni lova waging a war po omani loglaya indai dan na bang inron ti ani ngat chuan kan ti sen zom puira le lam triau ra le lam mom chin hills area om zong song ki India ram lam anon mel to ngai lawang border fencing kan ti ruala lo thleng tur chu halo China ni chatuan in kan ko ei to lawang chu wang chuan kha in duem ni tin kai point ka hril fia ti chuan chumi nu lama kan in mu na reng chu lampang chu an soi ngai to lo ani chu wangin voina hian heng thu te eng tin nge eng wang nge ka soi thei din muna dinga ka in riat wangin ka soya kan local lama kan local zan akhan external affairs minister nen po phone in kan in bia the chuan
มาลากตุ่มนัทเปาเอามาอามาโรจูUSAกันสินพอตังะกะฮอนะจงจุกันติดอนเนียตีอินกันอินชาตาเตียงชวนกันตานเขาเวลาเฮียนทิลทาร์อาโลอมาอมโซเซละเงี้ยนี่ UN Resolution on the Rights of Indigenous People ติดเปาค่ะอาโลอมชวะรันชันตูร์เตกันในชาวเวเมกเซละเขาเวลาเฮียนเตตักเตอินเชนสังนวยลวินรำสาวโตกเวตกะเฮียนนำรูปุยตกะกันปะเทียนเฮียนมินดินอตุมเมกอันนี้ที่ฮีบังอินเสียกอังเฮียนตุนไล geopolitics วิร์เวลเฮียนอินจูมินฟิลนี่อินกะเสียจูลำริรูจูผู้เวกไทยตุรินก็ซ้อมนนเลยส่วนนี้ลาลปันมัลซ้อมเซโรเซตลอดไหมHello.